ulama sebut, kalau Allah kejut kita pada mana-mana waktu sepertiga akhir malam, tu waktu paling mustajab doa untuk kita. Doa lah, paling tidak angkat tangan doa. Kalau kita terjaga tengah malam, apa amalan kita kena buat? Ingat ni 4 benda Nabi SAW ajak kita. Hadis sahih. Yang pertama, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua, baca apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketiga, la haula wa la quwwata illa billah. Yang keempat, baca apa? Rabbighfirli. Cukup 4 benda ni, tuan-tuan. Nabi kata apa? Kemudian dia berdoa, maka doanya akan dimustajabkan.